tsa o tsamaisa di-stockfela tsa bona. Jwale ha re ba fe he ho di-stockfele di-burial society ba ntse ba le lapeng ba bametseng ha re ba fe haholonyana ka hore na ke eng se ba lekelang hore ba se etse hore ba ipone e le karolo ya Kizaka? Ba ka di founela mo di numbering tsa rona tsa Kizaka o batle mo officing ya rona re mo Johannesburg opposite taxi rank ya Bree Newgate Mall. Ba ka tla mo anytime from 9 to 4 Monday to Thursday, and then Friday it's 9 to 1, 9 to 2. They can come to our offices and then ba tlo gona o register for megatlo ya bona. Re gona o ba thusa. O re family mo ya Kizaka. Kizaka re bereka ka di-stockfela le di-club le di-burial societies ka financial information. Re ruta di-groups ka ditsela tse ngata tsa o tsamaisa megatlo ya bona, ka di-administration di-group tse ngata ha dina tsela ya o bereka ka administration. So rona mo Kizaka re ya ba thusa ka administration ya bona, ba yetsela di-meeting go ba planela dilo tsa bona, whatever they need in their groups ka li bona mana li category ya bona. Rena li category ya investment, le rena li category ya savings. Di groups tse mo di tlo share amount ya 360,000 ha ba winner. And then hona di category ya chairperson, secretary le treasurer, li mo ba tlo gona o thola chance ya winner 360,000. Wow. Botle ba bokalo. Ra ba bitsa bohle ba sokang e ba karolo ya Kizaka stockfele hore batle e tlo ba karolo ya Kizaka, batle ba fumana melemo ena e leng hore o so buile ka ona ka tseno. Re ya ba mema, re sa ba mema again, re sa ya ko Northwest ka di 15 tsa November. Rustenburg re kopa di groups tsa Rustenburg ke Zelda o buang ntle ba re fonelang Zelda ko radio ke nna o ba ka mfonela ba ngodisa di group tsa bona ba gona wina chelete ya share ya 360,000. Ka pelenyana fela o ko re fe dinomoro tsa lona le fumana ya kae? No, ke tla ba fe tsona he, ke tla di bitsa mo yeng mona ke ba fe tsona kgaitse di ake. Ke a leboga Tlhemezada. Ke a leboga a se mo ge motho motle ke tlo etsa fela bonnete ba hore pele ke tswa mona ko fe dinomoro tsa bona tsa Kizaka stockfel Monato Mokalo ke metsotso e 13 pele re hotla hora ya 12. Ke tlo ya ho mvololo ku utlwe fela rona e be ena o sa lokile ka mona ka Emerald Casino. O fitlile maobane ba nna robala mono a tswa hona mono o tla re fa rona ho etsala eng ka mo. Sekgorane Entertainment and Project le Lesedi FM ba o tlisetsa matsatsi a mabedi a mokete wa ditlheke. Itlhophise bakeng sa di 18 le di 19 tsa October 2025 ka mane ka Emerald Casino and Resort Vanderbijl Park. Letsatsi la pele 18 October re o tlisetsa all white total praise and worship le Lebo Sekgwabela a tsamaya mmoho le Hlengiwe Mhlaba, Pule March, Matima Muremi, Omega Khunou, Bishop Benjamin Dube,
Dube, Nontokozo Mkhize, Ayanda Ntanzi, Muso Worship, the legendary Ngandweni Christ Ambassadors. letsatsi la bobedi di 19 tsa October yo tlabe di ja fatshe re kena ho gospel la love and soul experience la love and soul experience le dibini tse latelang Lebo Sekgobela, Malex, Java, Nachi, Mafikizolo, Malaika, Brandon Praise, Jezel Brothers, Enko Mzizi le DJ T-Bows a di tswaka di sa pele le morao. Reka tikete ya hao ho web tickets, Pick and Pay, kapa mabenkeleng a Boxer. Ho na le disolo tse makatsang bakeng sa matsatsi ao a mabedi. Moaparo ke all white, music wa lebala, camp chair ya hao ke lo ja monate. Ha re kopane hona teng. Hopola di cooler box ha di a dumellwa. Spar se o tlisetsa super savings. Fumana 200 gram kapa 230 gram Nescafe Classic Coffee Granules kapa Doi Pack. Mefuta e fapaneng ka 129.99 ka di Spar Rewards kapa 2 liter Spar Full Cream kapa Low Fat Ultra Pasteurized Milk ka 31.99. O boloka 5 rand ka di Spar Rewards. Ditheko tsena di qala ka la 8 October 2025 ho fihlela ka la 20 October 2025 ha thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng Nako ke metsotso e robong pele re watla hora ya leshome le motso le metso e mmedi tse ke bua le Mvololo a re a re ntho ka mona ka Vale ka mona ka Emerald a ra ntho di kopane ka mono a re ntho di kopane ka mono motle ne nka tsa phoso e kgolo hanka tla ka mona ka UJ ke be ke tsamaye ke sa buile baithuti ba ka mona jare he o tenga boteleng hore itsa ke fitla mona ho semane ha ke fitla mona o semmane a re ke batla ho bona DJ Lovers a re ke batla ho bona DJ Lovers ke utlwela ka yena fela ke batla go mmona botona o rata le sedika tseleng o ikgethileng a bo di dumela DJ Lovers o shapo jwa le tele ka mhlophe